Mentang kasih kalau patrik jemang arajak rapolai kadon gigi tahu kali nanti aksen ke masyarakat. Haka surok soyong bypass haka bakawai ka Taurus Alto 800 bat kawai ka motorbike kila tengku haka surok haka lar ban lai syapo omsau. Kini ke kali Taurus kabada di number ML05P arkandai nak lai kadi ke bakiu nas pangrumus pangtan soyong mat kisah selong mat kani ka motorbike bat kadi ke badang hiar nas san saneng ban hiar sekitar soyong lembaga kini ke bypass. Kita kishin gipun pau bekajing bakla kala bandai nak kini ke Maruti Alto Taurus maklaya syaka jaka kabaya jong kini ke motorbike aka bakala tamlu kakmat bakala bike ke yid aka bala suba bala bandai bahar hap nong ni brio bosong ha kini ke bike. Bakla ni kini kala jaha kapor kembali biji ejan mit mat ike bamansau rapun kit syapo soyong Community Health Center. Kini kebaik la yui bakal jat lut long lakai bat buon ki benta jong kini kebaik ki lahap surak bakal lapat lut. Am simlayu jeng tiap kan ngot kidan hapo kan di Taurus bakal ngot kidan na kebaik ta bala satu bakal masa bala pun ket cakati ke cakasumar.